u pustinji Egipta i pesku vremena. Ostala je jedna misterija zakopana hiljadama godina. Pridružite nam se dok otkrivamo strašnu misteriju. Mumije koje vrišti. Mumija koja vrišti je prvi put otkrivena 1881. godine. Za koju se verovalo da je nekada bila princeza, mumija je ležala u kraljevskoj grobnici Deir el-Baharija, gde su sveštenici 22. dinastije sakrili mumificirana tela preminulih kraljevskih porodica tako da je pljačkaši grobova nikada ne nađu. Sada su mumiju staru 3000 godina nedavno ponovo pregledali poznati egiptolog Zahi Hawass i profesor radiologije sa univerziteta u Kairu Sahar Salim. Hawass je smatrao da je uzrok smrti ateroskleroza koronarnih arterija koja ju je pogodila iznenadnim i fatalnim srčanim udarom. Ali da li je zaista umrla vrišteći? Hawass je tvrdio da je princeza koja je tada imala 60 godina umrla u istom položaju prekrštenih nogu u kome je bila mumificirana. Također je pretpostavio da joj je, kada joj je glava nagnuta na stranu obdukcije, vilica opala, a njeno lice je jako zamrznuto od ukočenosti. Balzameri su tada navodno brzo mumificirali telo dok je još bilo u stanju ukočenosti pre nego što je počelo da se opušta i da dođe do raspadanja. Druga pretpostavka je bila da su usta bila tako džeka fiksirana u vrisku da od ukočenosti balzameri nisu mogli da je zamotaju dovoljno čvrsto da vratite je vilicu na mesto. To je jednostavno gravitacija koja deluje protiv mišića i ligamenata koji više nisu funkcionalni, ovo nije neobičajeno. Objasnio je antropolog Andrew Wade sa univerziteta McMaster koji nije bio uključen u studiju. Da su omoti bili čvrsti oko vilice, obično bi držali usta zatvorena. Moguće je da je proces isušivanja tela smanjio debljinu mekog tkiva u ovoj oblasti, dopuštajući malo opuštenosti. Mrtvi mogu da govore kroz ono što ostavljaju za sobom, ali ne mogu da vrište. Kada vrištite, aktivirate mišiće, a za to vam je potreban mozak koji funkcioniše. Nemoguće je da mrtvo telo bez moždane aktivnosti svesno vrišti. Donja vilica bi klonula, osim što umjesto da mumijin izraz izgleda manje kao vrisak, puštanje vilice učinilo je da lice čija su usta verovatno bila zatvorena u trenutku smrti izgleda da tužno vrišti u večnosti. Cilj mumifikacije je očuvanje tela pre raspadanja, ali proces bi ostavio dovoljno vremena da se telo opusti. Pošto je ovo mumija navodne kraljevske porodice, oni bi dobili više pažnje i pogrebnih procesa nego nekraljevska osoba koja bi mogla da priušti mumifikaciju, ali proces je dug u oba slučaja.